Khulumkha jotono ani channel o Angkai Norok ani channel o subscribe khlaijak Khulumkha subscribe khlaidi ani channel o ang kwbangma job advertisement tei online information related videos namo Norok ni bagui angkai phaidi nailai tini angkai kaisa ketal job advertisement angkai omo ongkhorjakai konaidi Employees State Insurance Corporation, Ministry of Labor and Employment, Government of India ni bukhaktei. Angkai oro nailai na phaidi o jagao sajaka lower division clerk tei stenographer tei kaisa tongo multitasking staff MTS omo ngnai regular basic by direct recruitment nangjangnai omo under ESIC angkang ta phaidi nailai na oro kaibisa post tong o jagao post rujakha upper division clerk ni bagui sini ST rok ni bagui iko 29 ST rok ni bagui rujakha 29 angkai stenographer o rujakha kainei kai duita post tongo ST rok ni bagui tai multitasking staff o rujakha 23 ta angkai Norok je interest tongnai oro rudi ang o PDF ani description link ko ri runai Norok naidi angkai phaidi nailai na tabuk upper division clerk tai stenographer tai MTS ni tamo qualification nang angkai tamo ngokha phaidi nailai na angkai mo tabuk angkai ko naji taise tolao nukjakhai UDC ni bagui angkai oro sajaka naidi functional requirement sajaka ikoro sitting standing tei walking angkai omo to rujakha kaisa tamanadi functional je function requirement angkai bini qualification phaidi nailai na o jagao qualification tamo tei pay scale tamo angkai sajaka oro naidi UDC tei stenographer ni bagui pay scale rujakha iko naidi 25,500 taka ni simik tei 81,100 taka jora angkai ta kaisa MTS o rujakha naidi 18,000 ni simi 56,900 taka khai rujaknai borokno per month tong angkai o jagao naidi qualification tamo nang angkoro UDC ni bagui upper division clerk ni bagui tam saka naidi ko a degree of recognized University of equivalent je degree khlajak tongkhai ongo angkai preference rujaknai naidi working knowledge of computer je computer o knowledge tongnai borokno preference rujaknai angkai stenographer ni bagui angkai tam nangkha di oro saka 12 pass nango bini bagui angkai stenographer ni bagui 12 pass nango angkai tai oro stenographer ni bagui naidi dictation rujakha 10 minutes 80 words per minute khai ma rujaknai angkai transcription o rukha English o angkai 50 minutes tai Hindi o 65 rujakha angkai tai kaisa MTS o angkai tamo nangkha naidi MTS o angkai ko naidi matriculation pass angkai class 10 pass angkai no oro MTS o rimana na angkai boni upper division clerk tai stenographer ni angkai naidi iko 18 ni simi 27 bochor jora je tongnai borok rimanai angkai MTS o angkai 18 ni simi 25 angkai MTS o kom khai rujakha ta kisa angkai rudi Norok angkai oro sajaka naidi S relaxation rujakha
ST SC rong ni bagai 3 iko 5 years tai UBC ni bagai 3 years. Angkai phadi tai oro information ta muruza khanai laina bahai ke apply khlainai abo angkai bahai ke apply khlainai amo angkai Norok ang website riwana aro thangdi naji 15 tarik ni sikang Norok apply ma khainai je 15 tarik ni sikang apply khlaike borok na accept khlaijaknai aboni ulo accept khlaijak lak angkai nai di important points roja ka jagao iko photo amo 4.5 into 3.5 cm khai upload ma khlainai amo nai di signature tongo angkai thumb impression left ni amo signature angkai black ink baingna nangnai kosom kolom bai angkai tai thumb impression ke left ni debra ni black hai ke blue angkai ungu angkai oro sajaka nai di o jaga bo iko text bo handwriting declaration bo maranai iko mo hai ke siyei amo nai nai di Norok kori nai di angkai Angoni website di ruana bahai ke sijana ta mobom tikai Norok apply je khlaina musungna rano sadi ang phano Norok no help khaine apply khlai mawa angkai tesha tolawo na lena tam tong apply khlaina ni bahai ke register khlaina ni apply khlaina ni obo tabu process angkai naidi ko boni website rijak tongo oro thangdi thangka option kaisa phaine apply online for recruitment the post of UDC the stenographer the MTS o website o thangdi website o thangkai Norok kaisa link manana ama apply online for recruitment ama haike kaisa manana angkai tesa tolao naidi payment fee rijak ro naidi payment rijak kha STSC borok ni bagai angkai 250 angkai all other categories ni bagai angkai 500 angkai 250 ridi ruoi nini amo registration ma khlaina fee marnai 250 STSC rong ni bagai angkai tesa tola naiji nailena mode of payment angkai nang nini Google Pay oborok by debit card rok by rimana na angkai nini iko ro to naidi documents rok upload khaina ni oro sajakka obo Norok khlaimi angkai ano sahordi bahai ke khlaina ang rong sawana jotono angkai ta important point oro naidi center of examination omo exam center exam ma rinai naidi kabangma tongo exam center omo Tripura bo tongo angkai o jagao tam important tong ang omo Norok no simi sasiwana angkai je important korino to sagla angkai phaidi nailena o jagao syllabus tam tong exam tamongnai bamtingnai angkai Norok khlaina ni je khlainai musung tongnai angkai to khlaidi bahai ke khlainai Norok confuse na angkai ang sawana angkai phaidi nailena tabuk exam naidi oro sajaka naidi center of examination while applying online application candidate must be selected center in the application form in oro sajaka Norok exam center select ma khainai angkai oro naidi angkai tabuk phaidi nailation amo exam tamongnai angkai upper division clerk ni bagai angkai ko naidi tam tong omo tongo reasoning tongo general awareness tongo aptitude tongo English comprehension tongo total mark 200 ingnai amo egon tangnai te version tongnai Hindi English angkai te kesa tongo phase 2 amo ka phase 1 te kesa upper division clerk ni no phase 2 te kesa tongo omo angkai main exam nai ko naiti main exam omo 200 ni nong nai same no nike amo angkai nang phase 1 clear khalai angkai phase 2 ma rinai angkai phase 2 omo ni to phase 2 jora no phase 2 rubai angkai naidi phase 2 rujak angkai phase 3 tongo upper division ni bagai angkai phase 3 o angkai tamo naidi ko
description of test naidi ko tam rujak koro typing MS Word norok typing preparation tai Excel MS Word preparation PowerPoint omo je MS Office je practice khlaijak rok ni bagai ingke tomo easy nongnai omo tasuk ta via MS Excel tai MS Word tai PowerPoint omo khlainani 50 mark tongo ingka angka naidi qualifying mark ingka tam sajaka phase 1 phase 2 tai angka 45 mark angka UR category ni bagai ngai phase 1 phase 2 angka 40 angka UDC ni bagai tai angka STS ron 35% mark angka no qualifying ngai mark angka tai phase 3 angka amo angka amo ulo decide khlajang nai besek mankai angka o jaga 35% mark mankai sine ST rong ni bagai abo qualify yang nai angka oma haiken tongo stenographer ni angka omo norok nai sidi video belai lo kolomang thangai norok nai di ang PDF free ruana ani description link ko angka norok omo ni bagai confuse rok tongkha angka ano sadi baike apply khlainai ani description link ko ang ani Facebook profile bori renai norok ayang tipano contact Khwlaimano ano omo ni bagai problem rok form fill up rok ni bagai problem rok nang tongkha angkai tai ang ani telegram channel bori renai description link ko norok hab diaro angkai oro to tai kebangma important amsuk to kerei angkai ang umuri ruana norok no ani description link ko norok nai di tai nai di angkai bahage khlaina ni buzia website bori renai ang ani description link ko angkai nai di norok angkai je candidate interested tongai to rudi oro angkai qualification nangka oro mini degree UDC ni bagai ingkai bachelor pajak stenographer 12 ingkai MTS ni bagai ingkai tom matriculation pass ingkai nyonggo ingkai tini ni bagai amsung nong ka ingkai jotono no Hambai